Taki Pelngot ki Nongshong di Madan Haki Tain Kanailat, Padan Hakakan Huan Megalia, Greater Shillong and Progressive Hawker and Street Vendor Association, Mentak Arpsotrik, Hakawat Kabalai Kala Turbiang, Man Penlong Kajinki, Hakmat Ko Office, Shillong Municipal Board, SMB, Usketri ketika Seng ki Nongshong di Madan, Uba Shine Taba Uloong, Pakadawan Wan Turbiang, Hakane Ko Office, Shillong Municipal Board, Kade Hadin, Kajing Bupor, Arsngi, Bakilabu Kashiti Haka Arpoi Trik, Mentau benar-benar kerpat ika SMB man khot ika jingilang bekerki man perkat iki kam hapok ka town vending committee TVC halorkan notification man phasoi halorkan mat man penkendria iki nongsong di madan atli kijaka beli thu dak sorkar haba keli thu baya mentakin beteng bet man kasni man syong rengkat kara plakat haplau ka Shillong Municipal Board lada ka take office kam khot iki jingkren man penbet i kam hapok ka vending town committee Penlongi bagi wantur yang sini sa municipal office nama Shwa Arsia ka apply tadi iwan bu city hang ni yang ba kidai ba apply tadi iwan bu city hang ni yang ba kidai ban khot kerki ya ka meeting ka ba long urgent jong ka professional town vending committee bagi dia ya kerang ni ya mersi mut han mas kajing ya shna kajing ya tei maki baki sei kata ka pisaron halor jengki nongdi madan teng jengki nongdi madan ban pelut kiklor tengingim sotna haba tempadan kata kejingekran hati visi ro ba kata ka pisa kawan mano basim kontrak kani katno kata ka pisa katingka ban penterai kam kita ki bro dan kejingekran kata ngi kwa ba kidai ban kon bat lada mentas ngiwan hangni ngiwan song dharna lada kimya khot kimi ero ngine beten be jane kejing song dharna ha khot ki klam pat khot klam pat ice tea ta kadau ka sapelong ngi bangin yawan song dharna ngin ya beteng baik kat bakim pat khot baru sisngi man lakasngi hoj ha do bakin takut trai kini ngin semi rangkat